Spre. Вече не ми трябва кърпичка. Sunt o vacă plictisită, fără de noroc. De taur sunt mult iubită, laptele mi-e foc. Taurii nu au situație. Селите прости дошли сме ви на гост. M-am săturat. Caut un bou, 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 caut un bou. Аз не ми върни. Hello! Hello! How are you? Caut un bou plin de faimă să mă ia la București, să mă plimbe. Steiam Secele, Doamne, eu acum te rog, fă-mă vacă printre stele. Caut un bou, 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 caut un bou. After a few moments. Вчера ти колко си долен. Вчера ти до мен заспа. След коката надуса на свиня. Влизам! След дрогата ти си най-голямата овца. Хайде да видим. Един ремикс. Ще се видим долу, момчета. 3 и... Nu-i ziua de Ignat, dar porcul l-am tăiat în fule cu o costiță și mă gândesc la Ghiță. Dar Ghiță-i plecat, știu că s-a supărat și în urmă a lăsat cârnați și tobă greu, tare mii de greu. Oare unde-i Ghiță al meu? Spune-mi de ce taci. Știu că te prefaci. Greu, tare mii de greu. Ето, че слизам още по-надолу. Ще имаме ли падане, внимание едно, не? Ghiță, te rog, nu mă nerva. De ce ai plecat din viața mea? Ghiță, eu plâng și fac o tocăniță. Pun și jumări, pun și costiță. Știu eu știu că n-ai să mai revii și calta boșu îți ai felicine. Te mai așteaptă ca și mine un an întreg numai pe tine. Ghiță, tu nu știi. Спрашвам се, спрашвам. Има тук няма хиаритис. How дезинитис. How much? How do you give me to me? $100 for two. I come from you. Azerbaijan. Rich guy. My friend, it's swipe. Okay, understand? Okay. Turn around, turn back. Turn right, turn left, Turn also. on, turn off. Okay. I will give you your rest. Така, сега може да видите какъв е правилният начин за разходка. Пръстите скопени, ръцете широко стиснати. Зад гърба
културно, с бавни крачки, безизразно изражение. Финес? Има ли финес? Финес, трябва да мириште накъпано, вие трябва да сте някой. Това не може да го направи кой да е. Само интелигентни хора така. Изискани. Чакай бе, май съм си изпуснал 1000 евро, тя ще ми ги върне. Секунда само. Моите пари ли? 1000 евро, да. Иво, май са твоите пари, бе. Май са твоите 1000 евро. Okay, my friend, okay. Do you want something, my friend? Something to eat, maybe. Something. Eat my Pussy hole. Как може, бе? Аз стигаме, Маско. Много навътре го приемаш. От тук бяга чудовището. Ще чукаме жени и деца. В това... Абе, братле, само ти кажа нещо много важно. Ами не отваряйте прозорците, защото мирише на... В България никога нямаше да се случи. Значи, ако отваряш прозореца и за смърдела ти не Веднъж ме толкова лошо вода и като ни удари. Въздуха в Румъния не струва. Клапан! Анале, отново се люти, твоя задник се люти. Взела ми кучка лево ресилово и пресован го на някак краници и крали вика на един гюм варено млеко. Всеки се рита, всеки се копа, гюмо с млеко до коба. Манго и пине япна. 100 лей, за какво е дала? Някакви джунжуриси и купувачи. Чаш за 100 лей. Добре, вече.